سريدا جبو إيريشن دولتا ترك دولتا كو حمو رنگي ترور إيرو لسر آخاما دي مشاندن ام شرمزار دكن راستيجي كو اف 13 ساله شورشا گلان ل باکروجلاد سوری هاتیل دار خستن جبو گوهرتن و گوهرتنا سیستم جبو کو بکاربن روشلات کی ناوینا کو نمونه کی دموکراتیک و پررنگی ده هبه برخواد ده تکوشین دکه او هرتم نتنج بو گلی کرد جبو همو گلان بو هیوی و تکوشین خود دامشاندن ام دماکو ده تابلو کونها ل باکروجلات سوری دنرن ام دبینن کو ایرو پروژه کی کو خلاص کرنا گلان تی ده هيا چاره سری تی ده هيا اراده اجن تی ده هيا وینا گلان تی ده هيا پرنگی و حسکرن و امبیجن همو سیستمین کو هرتم لسر گلان دامشاندن قتل کرن و یک رنگ و یک آل و هر دو خازن گلان همبری هفو بدنا شغلاندن ایرو بروواجی وی لباکر روشلات سوری ام دبینن سیستم کی هفگرتی هاتی آوا کرن جه روژا دسپیک کو اوی گلی سوزا خواب آخا خوره دا سوزا خواه به گلی خوره به هفره کره یک کو امیل سروی آخی بمینن و امیل سیستم خواه بدنا آوا کرن نه هر تم وی روشلات ناوین جهه کشتن و قتل کردن و جهه امبیجن برجواندی دولتین کو دخوازن هرتم لسر گلان مصلحت خو برجواندی خو بدنا مشاندن جبوه اف سیستم خوشیا دولت ترک نهات خوشیا دجمنا نهات نه تنه دولت ترک دولتین کو دخوازن هر و سیستمی بردوام بکن د نفس خو داویدنه جبوه 13 ساله وی گلی برخدا 13 ساله وی گلی هر سرینه طوان جبوه جی امبیجن همو رنگ ایریشا لسر وی گلی هاتا مشاندن و یا وی داویه جیا کو امبیجن بینجی جوتمه دست بکر کو همو امبیجن آلاو ام احتیاجین گل جهه خدمت گزاریه یعنی آرمانج او کو امبیجن هر گلی ما پیش دیکه هف سیستم تیناس کرن هر کو امبیجن جهانی کو راست راست تبلیغ شورشی به راست راست پیشگیری خالو شورشی دل مشاندن دخوازن دیسا جاره کدی والا در بخن هرمی والا بکن و هرمی امبیجن برو قتل عام مزن بدنا چیکرن اف ایریشن وداگی ام دبینن کو جنوسایت کی مزنه کو والا خستنا دوله هرمیه کو دخوازن کو هرما ما دیسا گلی ویج هرمی در بکوینج بر اف سیاست ها دولت ترک 100 سالان سرگلان دانه مشاندن برماهی وی هر لخیانه به تچقاسل دیرو کی وگری هر گلین رسن یرسر آخی جیان دکر به وی رنگی تونه کرنه قتل عام دانه مشاندن جهه خدمت گزاری هدف گرتنه ملت برچی کریه ملت اروباری کوچبریه کریه و به وی رنگی سیاست خدای بردوام کرن لیم دبینن کو ایرو اف سیاست ها برنگه کی هواتی ل دو وقت کی کو ایدی جهان برچاوی خود بینی بلکی ام بیجن دما دیرو که ده اوقاسی تکنیک اوقاسی رایا گشتی نبال دار بو یانجی نکاری بو بشوپینی ایرو لبرچاوی جهانی اف کریارتی نمشاندن و روزانه ایریشن کوته مشاندن رابری جهانی تکرن رابری رایا گشتی تکرن و اف نه حقوقینه و ام دکارن بیجن ایرو کریارن شرن مزند ده مشاندن کریارن کو دگرکه بدمکی عاجل دادگاه ناف دولتی دوره محکوم کرن و اف گلیها لبرخود ده و اف گلیها سیستمی که ده آوا کرن وی گلی تجاره ام بیجن جبو دولتا ترک جبو تگلانجی ام بیجن عاجزی ندایه چه کرن شرک ندایه چه کرن هر و هر جبو خواب ده آوا کرن جبو خواب ده قبول کرن جبو اراده خواب پاریزه جبو ام بیجن رومتا خواب پاریزه البرخودایه اف گل حق نکریه کو وی رنگی اف ایریشته نمشاندن لسر وی يعني دكارن بيجن كو اف ايريشن ها ايرو انتقام داعش لسر اخا مدد مشاندن او داعش ودولتها تركش قامة تجارة من كار جفد قطبكن عيني كريارن كو داعش لسر مدانا مشاندن ايرو دولتها ترك بالاشكاري خوا بالسلاح خوا حتى بسلاح ناتو دي مشاندن لبنسازيا هريمة دي هدف قرتن قتل عامنا في جلاندا سيفيلا دي مشاندن داعش افرنجي داعش كتنا داعش لسر اخا باكر رجلات السوري ياكو ام بيجن انما ترسي جبو باكر رجلات السوريان جبو جلان في هريمي بو ما ترسيا داعش
بو جیهانی هەمووی بوو مەدی چقاسی پێلێن فەرەبووناوێ هەر دەرباسی کیژان هەرێمێ بوو کیژان باژاری بوو ئەم بێژن سەروەریاخوا و سیستەما خۆ دامەشاندن سیستەما ڕەشکردنا عردنیگاریە ڕەشکردنا هشمەندیە ڕەشکردنا دیرۆکێ و پێشەڕۆژێ دێ سیستەما داعشدا سیستەما قەتلکردن و ئەم بێژن ژێکردنا سەریا بوو کوشتن بوو وش خۆش بۆ ژن تونەکردنا ژنێ بوو ji bo wê jî dema ku ev sîstem hate hilweşandin bi destê vî gelî bi destên hêzên vî gelî qesedeya ku em bêjin melavantî ji bo cîhanê hemûyê kir û bû parêzvanên mirovahî ji vê kabûsê xilas kir îro انتقاما ku tê meşandin انتقاما Erdogan li ser hevkarê wê yan jî em bêjin şagirtê wê ku di dibistanê wî de mezin bûne û xwestin bi tewcîhekî dewleta Tirk derbasî vê herêmê bin vala hate derxistin îro Erdogan bi destê xwe dîsa careke dî wa kiryara dimeşîne em dizanin ku şerê me li hemberî Daeş xelas nebû îro hîn metirsiya Daişê li ser herêmê me û li ser cîhanê hemû jî hîn mezin e çarenûsa hemû van Daişên ku niha girtîne hîn nexuyaye hîn dewletên ku hemwelatiyê wa di nav wê sîstemê de sîstema Daeş de heta niha di zîndanên Bakur Rojhilatê Sûrî de ne çarenûsa wa nexuyaye şerê me din hemberî şaneyên wa her berdewam e rojan e koalisyon û qesede bi hev re em bêjin gelek fealiyetê ku girtina van serkirdeyên wan bidin girtin ji bo wê dema ku em dibînin êrişekî û li ser herêmê tê meşandin îro li hemberî şerê Daeş gav paş de tê avêtin yanî em bixwazin nexwazin îro sînorê me hedef tê girtin îro gelê me tê girtin îdî ewlewî û kar û hemû di sekinê berê me diçe ji bo parastina vî gelî ji bo wê jî em dibînin ku ev şerê ku dewleta Tirk vî demî didê meşandin li hemberî şerê me li hemberî Daişê didê seknandin ji bo wê dewleta Tirk xwe hedefa wî ev e ku em li hemberî Daişê şer nekin li hemberî van em bêjin vê hişmendiyê şer nekin û em herêma me werê vala derxistin îro vê van kiryara didê meşandin yanî berdewamkirina van şera berdewamkirina û vejînkirina hişmendiya Daişa vejînkirina leşkerên Daişa vejînkirina em bêjin metirsîkî mezin dîsa careke dî li ser vê herêmê û li ser cîhanê hemûyê jî geşkirina Daişê ji bo wê şerê ku tê meşandin şerê ku careke dî nûjenkirina Daişê li ser herêmê me ji xwe em îro derbasî zêdetirî 26 sala niha derbasî 26 sala komploya navdewletî li ser gelê Kurd di şexsê rêber Apor de hate meşandin îro ev komploya he ne tenê em bêjin şexsekê dîl hatiye girtin û bi tenê bi dadgeha dewleta Tirk îro em dibînin kiryarên ku li Îmralê tê meşandin kiryarên ku gel û rêbertî ji ev du bidine qutkirin û berdewamkirina komploya di salvegera dîsanê vê komployê de ev kiryar hîn berdewamin yanî îro dema ku rêbertiya me hedef hate girtin armanc ev bû ku gel bê îrade bê û bê pêşeng bê û bê em bêjin çarenûsa xwe nas nekî û teslîm bibe ji bo wê jî 26 sala rêbertiya me dîl hatiye girtin di salvegera wê de dîsa van êrişa gur dikin ji bo ku ji cîhanê re û ji gel re jî xwe xuyaye berçav e ku ev komplo berdewam e bi dawî nebûye ji ber armanca wa dîlgirtina rêbertî nihate pêkanîn armancî wayên ku dixwestan gelekî tune bikin qîr bikin û em bêjin hevhatinekî navdewletî em dibînin ku ji bo tunekirina vîna azad ya gelê Kurd yê ku em bêjin bermahiya mirovahî îro hemberê xwe de dihewîne gelek gel tunekirin ser vê axê em bêjin îro nema xuya dikin gelên Kurd xwedî derketina mirovahiyê xwe derketina em bêjin nirxên ku xwe parastiye ji destpêk û heta roja îro bi berdewamkirina van komplo berdewamkirina sîstema bi sed salan ser gelan vê herêmê hatiye meşandin wê berdewam dike ji bo wê jî di salvegera komplo de di astekî bilind de îdî hovatiya xwe bilind dike yanî bi hemû êrîşa êdî ser neket êdî careke dî bi nesazî hedef digire careke dî dagirkirinê hedef digire careke dî genosyda li ser herêmê didê meşandin careke dî guhertina demografî didê meşandin armanc ew heme ji bo ku vê herêmê vala derbixin û vî gelî qîr bikin û tune bikin ji bo wê aynî wexet de di vê van kêliya de li pêşiya me salvegera dagirkirina serêkaniye girêsipiye قتلکردن و شهادتا شهید هفرینه ام بیجن هر تیم دوان چاخه ده دولتا ترک ام بیجن ده آستا هواتیا خود بلند بی
يعني ما افقاس كريار دانه سري فيجلي هين تسليمي وجبويجي جريكم استا قيركرنه بلنتر بكن استا ام بيجن الشر بلنتر بكن ارماج اوكو هيفين كو دخواستان بقومبلو ده بيك بينن نهاتي بيكاني او جي د سيستم اخواده د قتل کرنا اخواده د هشمندی اخواتونه کرنه بردوامن جبوي ام نکارن بيجن قومبلو لسر برتي جه داگر کرنا سری کانی جه ایریشن کو ایرو دینا مشاندن جه هدف گرتنا پیشنگ ما جفدو قطع بلان هر بلانش برناوندا وان بلانا وان شری دولتا ترکا او حتی رجا ایرو کوته بردوام کرن ام دبینن کو د گاوین خدا د هشمندی خدا تسلیم نابج بوجی دخوازه کو هر هدف اوی د اربان جاوی د تونه کرنا وی گلیه به وین پلان پیک نه هات به پلان کدی بده مشاندن هر پلان کی تونه کرنه هر پلان اوی د تجا چاره سرینی نه تجاره ام بیژن خودی درکتنه یانجی ام بیژن مشاندنا پیوان شر حتی اخلاق شر هنه دناف شرانده برا شر وری چیکرن لی اخلاق وی شریجی هر چی در باز دکی و ارماجا وکو بگه هیویا خو بتونه کرنا وی گلی لی ام دبینن ببرخدانيا كونها إمراليتي مشاندن ببرخدانيا جلمة چل قامبا با چل قادبة چل حمو هرمي ما بل باكر رجلات السوري حتى ام بيجن هر كردكي كو دليوي الكردواري ليده ده أستا برخدانيا خدا إيرو برخده خدي لفي آخي درد كيفي خدي الواندس كيفتيا درد كيفي برخدانا كونها إيرو لباكر رجلات السوري تي مشاندن گریدای برخدانا کو ایرو نها 26 سال الامراليتي مشاندن برخدانيا کو ریبر اپو ایرو رابرد کی الجهان همه خودی درکتنا وی به پروژه خودی درکتنا وی به ارمانج و هیوین کو دست بکری کو ایرو گلان باوری پی آنیه ایرو اوگل بعینی وی هستی بعینی وی خستکی بعینی وی ارمانج لبرخود ده او سریناتا وینه چاوا کو ریبرتیا ما لوی زندانی نافچار دیواره ده بروواجی کو تسلیم کاری ایرو جبو جهان همو به تایبه جبو گلان پروژه آشیتی ده دیار کرن پروژه وکهوی پروژه نتاو دموکراتیک دیاری گلان ده که جبو گلی ما لهم ریبرتیا خو هم به پروژه خو و هم به برخدانی خو و با خو و به شهیدن خو و گریدای او برخدانی هات دیار کرن کو ایرو ام روزانه گل دبین ده هر کله خادا برتک خود ده دیار کرن نه قبول کرن خود ده دیار کرن تبلیبون خود ناویزن خو قصده ده تبلیبون خو پیشگیری خو جبو هیزن اسایشو قصده و یپگا همو ام بیژن هیزن کو پاراستنا رومتا مدکه جبو ام دزانن اف پلانن او اف كريارن ها حمو كاري داوينه ايدي حما افلاس كريا دولة ترك بچه کار سیاسی به د چه اب ابوری به هندور د ناف قیرانه کی مزن د جیان د کی دخوازه هر وان ایریش خو وان زحمتی خو اد هندرین در باسیج در و بکه در باسی هرم دن بکه او هموجی به دست ویگلی به وینا ویگلی والات در خستن ام بو باوریه دنه چاوا کوما ایریشن برینه هاج داعش بگره و بری داعش بگره حتی کو ام بیژن 5 سال کو افت هفگره آزادی کو ام بیژن هاتیه دامزراندن کل بر خدایا او حمول همبری حمو ایریشا کاریه کو سری خوراکی و سری نتاوینه و وی جاری جی دیسا جاره کدی به سرکفتن و تاجیدار ببه به سرکفتن و هیویا گلان و وری بکانین جبر کو ام خدین آخا خانه خودین ریبرتیا خانه خودی پروژه کی دموکراتیک و آشیتیانه جبوی جی و تجاره اف پلانها و اف قومپلوی و سرنکهون سرکفتن یا حقیقت و راستیه کو اف گل ایرو دناف خدا دحوینه ایرو و پروژه ده مشاندن لبر خود ده و سرینا طوینه ام برخدانا گل پیروز دکن ایرو ام بیژن به تایبت وان 5 روزین کو درباس بوی گلی ما ده هر کس ده جه خوده لبر خوده ده لمال خوده رونشتیه لپشتا گل هزا خویا جبوی جه سپاسیه کو ایرو برخدانیا مزن آگلان تینه مشاندن بانگوازیا ما هین بهتر گرک ام د آستا برخدانیا خو خورتر بکن حتی نها کو ام بیژن گلی ما ایکو لأوروپا لجدر و جیان دکه کم بکار بن وی بدنگی بدن شکاندن ام گرکه هین بهتر آستا برخدانیا خو بلند بکن دنگی خو بگهینن جبه دنگی آوا
ام وان در بخن به هستی خو به چالکین خو به همو امکانیت و درفتن کون هین گوام بکاربن و به دنگی بد نشکاندن گرک گلی مهین بهتر به وی گری خودی در بکوه و شورش خودی در کوه وان دسکفتی خودی در کوه و ام دزانن دیسا جاره کدی دجمن مد نفس خو داویده به همو کریارن خو دانه مشاندن والا هذا در خسن و افجی والا در بکوه